Akashvani Imphal Nayani Devi ne pau pajari ahanbada maru oiba pau Bishnupur jila ki Nongmeikapam chatarakhibe etekta angang ani laikhidraba matung miyamna gari mai thaba yauna khongjang changchili Mukhyamantri Yumnam Khemchan yauna luchingba kayana thodok adubu pangdabagi thongni hairi Raija sida hujuk phabui oina petrol ge awatba laite haina Consumer Affairs Food and Public Distribution gi director na hairi Rashtrapati Draupadi Murmuna Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 ayaba pikre amasung Nagaland Mikhalga mari lainana thokpai hingsagi thodokta miwe ma laikhidre curfew thamjinkhre Bishnupur jila ki Nongmeikapam awang laikai chatarakhibe ekteta angang ani laikhidaba amasung makhoigi mamana asok apan nangkhibagi thong adubu Mukhyamantri Yumnam Khemchan yauna luchingba kayana nungaitaba phongdorakli warol amada Mukhyamantri Yumnam Khemchana hai thong asi pangdaba amasung hingjaya dambagi thongni masida chenariba sing aingi matung ina chairak pigani Thodok adubu Raijagi Griha Mantri Govindas Konthojamna yaningdaba phongdokpa loinana asigumba hingjaya dambagi thong asina anganba ayukta lanjadraba chahi manga ta ngairiba nupa macha amasung tha manga ta ngairibi nupi macha lekhidaba asi thamoi sokna nungaite asiguba thong asi kaidongnungda so khangduna lairoi thodok asi thijinbaga loinana maduda chenaba mioi sing khangdoktuna aingi matung ina chairak pinaba thabak sing lokhatkani hanagi Mukhyamantri Nongthombam Birena Moirang Nongmeikapam thodok adubu nungaitaba phongdokpaga loinana micham miyam maruoina pikliba angang singda chatariba thong asi hakjina lawi thong asi matam chana yengchinduna thabak lokhatpa chungani sarkarna suma sida chenaba sing phaduna aingi oiba chairak pibaga loinana micham miyam sing ngak senduna thamnaba hotnabigadabani MLA Rameshwar Mayanglamam amsung thongam santina sunungaitama amsung pendaba phongdokli ningsingba yai ngasi ahing nongyai pung ama khara helakpa duaida kuki narco terrorist sina chatharakhiba etekta tumduna leiriba macha ani sibaga loinana mama aduna asok apan nangkibani mafam aduda kendra siki MLA thongam santi changchinduna hakthengnana yengsinki aikhogi Bishnupur gi paumi RK Manipur sanana hai khoisaunarba miyamna yaningda phongdoktona moirang lambi tayar mai thaduna thingjinki khongjang changsiliba singna moirang gi ngang khlawai duaida petrol tanker yauna mal puba gari mari mai thakre miyamna moirang police station gi gate mamang thingjinduna mai thaki thodok thongpham adugi manaki labukta pokhaidriba bom amsu thenaki Raija sigi tongan mafam singda su khongjang changsili hiramasi gi matangda aikoi gi paumi gi paudam ama Bishnupur jila ki Nongmeikapam awang laikai da chatharakhiba etekta pikliba angang ani laikhidraba matung khoisaunarba miyamna mafam kya da tholoktuna lambi thingba tayar mai thabagi khongjang matang changsilakli masigi saruk ama oina Imphal gi maruoiba fireman kaithel su miyam horoktuna thingjinkhre Akashvani Imphal gi pau gi tama wahengbam Rajesh Moirangi oil pump manak amada ngasi thokiba gari mai chakpagi thodokta petrol puba gari amata yaute hiramasigi matangda Consumer Affairs Food and Public Distribution gi director ke bonoga Akashvani Imphal ga ngai haki mamangda unabada mangna hai miyamna thodok asigi mari lainana petrol phanglaroi haina mipaibidanaba amasung hojik phabogi oina petrol gi awatpa leite mahangna hai ngasi ayuk moirangi oil pump amagi mayada thokpa mai chakpagi thodokta yauriba truck sing aduda LPG puba petrol puba diesel puba gari matam aduda yauba leite madu aikoina tajabada bitumen puba gari sing nena khoigi report phangjai aduna public na petrol diesel na chingba supply da akaiba leirakadra aina khanbidana panic buying na chingba tawbiba sing lepiu ingna aikoigi normal supply tawjananaba petrol diesel amadi LPG aikoigi state asida marang kaina lei Lamda masida sabagi sang hingalagli basiga mari lainana National Program on Climate Change and Human Health National Health Mission Manipur Advisory thokre advisory adugi manungda
चथोप मतमदा इसिंग मरांग कायना थकबा युमदा थोंबा चिंजाक अमदे हैराना चिंगबा मरांग कायना चाबीबा नुंसादा कायना चतबा गाड़ी पार्क तौदुना लेरिबा मफमदा अंगांसिंग सानादबा असिना चिंगबनी हिरम असिगी मतंगदा राज्यकी नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ की नोडल ऑफिसर डॉक्टर येंखोम निवेदितागा आकाशवाणी इम्फाल की इपाउ कांगबुगा खन्ना उनबदा महंगना हाई साबाई हेंगलकपना मियामदा कुतोंग चादबा कया थोलेबसिंगी मनुंगदा खोंखुट पोंखलकबा हुमांगलाई थोकबा वानथारकबा सिना चिंगबनी महंगना हाई He related illnesses the ging akthongnanaba chana kanglon khara miyamda thamjari ising marang kaina thakpiu khorong bai phau phau dragasu nungsa ka henna saba haibadi pung baro dagi ahum sai phau matam sida tangai phadragadi nungsa da ka henna thokpi ganu chathokpa daragasu thakna bai sing puduna chakpiu tupi satin natraga phi apaban mana ko kupsan bigani khongup natraga sendal na chingba tongluna chatpiu matamgi iramdamda phangba haira mana masing chabigadabani phirol akomba machu awawba langjamgi oiba sizinabiu yu cha coffee amadi carbonated drinks yam ka hena sizinaroidabani राज्य असिद नोमदा चंगदब याद्रप पोलमसिंग पुबा गाड़ी मरफुद्रा तरेन मखातान सेक्यूरिटी के अकनब चेक्सिन थौरांग लोइनाने इम्फाल तमना चंगलगली अखोइगी जिरिबाम पाउमिना हाई गाड़ी सिंग अदुंग असे एपतगी इम्फाल गे दबक जिरिबाम थादोखिबनी गाड़ी सिंग अदुदा एलपीजी पुबा गाड़ी तारा तरुक पेट्रोल पुबा कुनमापन डीजल पुबा निफु हमदोय बिलाती माती पुबा गाड़ी मंगा यावना अतै पोलम पुबा गाड़ी मापन यावरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल सिंगनी कुंतरु अयाबा पीख्रे बिल असिना अमरावती बु आंध्र प्रदेश की लेंगदब कोनुंग ओइबगी अयाबा पीरी आइन मंत्रालय न थोप नोटिफिकेशन अमना हाई राष्ट्रपति न बिल असिगी अयाबा अरंग पीखिबनी अयाबा पीखिबगा लोइना बिल असे हुजिक्ति आइन ओले लोकसभा अमसुंग राज्य सभा न ममंग जयोलदा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल सिंगनी कुंतरु पास तौखिबनी राष्ट्रपति ने द इंसॉल्वेंसी एंड ब्रेकअपसी कोर्ट अमेंडमेंट बिल लिसिंगनी कुंतरुक्सु अयाबा पीख्रे नागालैंड पांथोकदौरिब मरकी मिखलगी मांगोइना मिखलगी हिंसागी थौदोक मरी लेनान मियोय अमा लेखिद्रे मकोकचुंग पुलिस की पाउना हाई ngasi अहिंग नुंगयाय अदुआइदा लोंखुंखुलदा नुंग थोमनबगी थौदोक थोखी मदुदा मियोय अहुम असोक अपन नंगखी अमना लाइकनब ngamdana लेखिदबनी थौदोक अदुगा मरी लेनान मियोय तारा तरुक फारे फिबम अदु हुजिक लाक्सिन बंगमलबसु उंखनबगी फिबम अमदि लेरी मांगमे तोंग खुलदा गाड़ी तारा निथोय अमांग हता तो हुनके हाइरी चिंगनबा मियोय फारे मरक असिदा नुमित खुदिंगी नुमिदांग पुंग तरुक तगे अयुक पुंग तारा फावा खुल अनि असिदा कर्फ्यू थमजिनख्रे असम केरला अमसुंग पुदुचेरीगी मिखलगी भोट खोंबगी मतंग सिलोइरे असम की ओइने विधानसभा केंद्र चाम कुंतरु केरला की ओइने विधानसभा केंद्र चाम निफु अमसुंग यूनियन टेरिटोरी पुदुचेरीगी सीट कुंट्रागी मिखल तांकक अमखक्तदा सगोल जेनुमिता भोट थादनगनी गृहमंत्री अमित शाह नंग सी बराक तंपाक्ता पांगथोकपा मिखलगी रैली अहुमदा सरुक यागनी बीजेपी लुचिंगबा अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngarang asanggi barpeta hojai amasung डिब्रुगढ़ दा पांगथोकपा मिखलगी मीटिंग सिंगदा सरुक याखी हजाई दा ngarang nungthil पांगथोकपा मिखलगी मीटिंग अमदा वांगांगबदा श्री मोदीना हाई असमगी जिला खुतिंग मपुंग भाना चौखट अनबा हाइबसी बीजेपी अमसुंग एनडीए गी ख्वाइदगी मंजिल ताना पाइखटकदबा थबकनी बोरपेटा दा पांगथोकपा मियांगी मीटिंग अमदा वांगांगबदा प्रधानमंत्री ना हाई बीजेपी गी मरु ओइबा पांदमदी लेबाक असिबु चौखट अंदुना मरुम दुम लेपचब ngamba हाइबसिनी महांगना हाई हौखिबा चहि तारा सिदा असमदा शांति हंजिल लाक्तुना नुंगाई याइफबराइजा मा ओइरक्ली मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियंग मखादा श्री श्री गोपाल देव अमसुंग या स्कूल कांकुना सिनबा अहुम सुबा कक्चिंग तापम कुंजबी शर्मा अमसुंग कुमारी अमिता देवी मेमोरियल लीग कम नॉकआउट केंद्र वाइस कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनि कुंतरुकी nganang sanakhiba ahanba semi final match ta kaisamthong kankutna ya school kankutpu panjal kulumdoi tara da thoikhre ani suba semi final da thangbai ban kankut ka oinang kankut ka sanaragani aroi bada maroi ba pawamo
बिष्णुपुर जिला की टोंगलाउबीदा चथरखिबे एटेक्ता अंगांग अनि लेखिद्रबा मतुंग मियामना गाड़ी मई थाबा यावना खोंजंग चंगसिली मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान यावना लुचिंगबा कयाना थौदोक अदुबु पांगदबगी तहोंगनी हाइरी राज्य सिदा हौजुक फावई ओइना पेट्रोल गे अवाटपा लेते हाइना कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्टर ना हाइरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 अयाबा पीखरे अमसुंग नागालैंड मिखलगा मरी लेना थोपै हिंसा की तौदोक्ता मियोय अमा लेखिद्रे कर्फ्यू थमजिनख्रे पाउ लोइजरे।